daw sa may satisfecho hamso na intimo gimagawa ko kay korazon. Sa intimo bago hamso na tayo ano na pendisidi ko sa kokpit para kumagawa na kumitizo ni pareho interesa, pareho minalaguta para ispitanota, pareho malaguta para imang mamaya na tempo sa ti para popa sa tihita o timugin na paano. Ubago hamso ya dito mamaya na leksyon ga ubago oportunismo mas oportunismo dari familiarismo. Da noi fantasma perché devo continuare a spingere tutti i manuali da sicuro na anche integra sempre i interessi di funina uma hassa o una mastakilo da eno sempre. Terus masih saya masih per esempio studi numero 5 di Balotto. Ora poi masih apa na numero 2 galon Signor Berta Yulina Kwaku, si Joe Shimzus Asano. Dopo che ripetiamo un altro risorse su snapsi, avevamo due opportunità per vi hamzu, istima la elezione di dia 2 in novembre. Za tatos bimpiana papis pertajuda informagontan tanale brono tauta tetapete tanok. Se jus masi dovedesi ini istunatin semoro dan sino pino na dera non capire magi. Thank you Jesus masi. Masi Joseph Policy Signora Trin Lord. Si Cristo eso, un gran activist, a real one, activist. Untuk apa nama mo pa malalago pa sa nito, para mumujia ide de chota. Eto na mo sa statu sumun sinenten itaw-taw. Sempi malingo islata angin ti manatsuit ta matusti daw kulumbas mekun na nasyon Estados Unidos jani dunia militar pura put power ang biti militar power control ta fanatsu fan jahan ni manobe ulili na manakta chuan justa ja i profesor talu molik sa chochuni muna mababan sa muna para ilingwahita dan todo iningita hus una panidoso unga ja wakadesi bidan mimido siya semua limona por favor sa dia ada tafalla la tano pasti islat pasti jata cho i hafa dinanti si masih